Poštovanje i dobrodošli na moj kanal Dnevnik jednog zdravog. Da vidimo šta su nam to ove naše drage zvezdice spremile za današnji dan. Dnevni podsjetnik za dobre vibracije, utorak 31. decembar. Današnji Marsov dan nam donosi lep trigon Merkurija iz Strelca i Hirona iz Ovna, a mesec iz Jarca će imati lep skladni sekstil sa Saturnom iz Riba, ali i kvadrat sa Hironom iz Ovna. I taman pred doček nove godine sklopit će trigon sa Uranom iz Bika. Danas imamo tako priliku da ojačamo odnos sa drugima, kroz iskrene i saosećajne razgovore, da ispravimo neke greške, ispunimo neka zaboravljena obećanja, da obnovimo neke kontakte sa osobama sa kojima smo sticajem nepredviđenih okolnosti izgubili kontakt, a i da neočekivano doživimo prijatno iznenađenje kada sat bude otkucao ponoć. Mesec iz Jarca u kvadratu sa Hironom iz Ovna je po meni dosta tužna, nije nešto mnogo loše energije, jer nas sprečava ne samo da pronađemo razlog zašto smo na jednu samo pali pod led sa raspoloženjem, već nas i sprečava da u razgovoru sa drugima imamo dovoljno poverenja u ono što nam oni govore i savjetuju. Sa ovom energijom danas ćemo se boriti sa mnogim svojim emocijama i osjećanjima, posebno onim ne baš pozitivnim. Pokušavat ćemo sami da dođemo do nekih odgovora, ali najverovatnije bezuspešno. I ako malo preteramo, što je vrlo moguće, možemo još više da unesemo konfuziju u svoje već uzburkane misli. Osjećanje nostalgije za nekim davnim prošlim vremenima dodatno može da stavi kamen na našu već i ovako umornu i napaćenu dušu. Ovo je energija koja može na kratko da donese probleme u komunikaciji sa drugima. Osjećanje treperenja iznutra se polako uvećava i počinjemo da vibriramo vrlo napetim vibracijama, što naravno loše može da utiče na odnose sa drugima. Um i srce su dosta u neusklađenom odnosu, svako vuče na svoju stranu. Misli prate neke svoje puteve, pa je tako koncentracija vrlo slaba i tokom razgovora možemo da budemo odsutni, što naravno može da izazove nelagodnost, pa posle i ljutnju sagovornika. Zbog toga mogu da se pojave neki problemi u sporazumevanju, pa tako i razumevanju onoga što nam sagovornik poručuje. Pa eto potencijalnih problema ako treba da se dogovorimo sa nekim nešto, ili pak da potpišemo neki ugovor, ili završimo neku birokratiju na šalteru. Kada je mesec iz Jarca u sekstilu sa Saturnom iz Riba, to je lepa i lagana energija. Ovo je dinamična, ali opet suptilna energija, nešto kao ona stara izreka tiha voda breg roni, koja će da struji kroz naše živote tokom današnjeg dana, jer usklađuje privatnu sferu života sa onom javnom i donosi usklađenost samog čoveka sa opšte prihvaćenim društvenim normama i pravilima, ali na jedan lep i spontan način, bez sile i nametanja. Posebno će imati velikog uticaja na organizaciju naših svakodnevnih poslovnih i porodičnih obaveza, a može da nam pomogne i da izbacimo iz sebe i oslobodimo se mnogih naših mana i loših navika, jer njihov skladan odnos, ne samo već preko sekstila, već i ovako, znači preko one čuvene Ptolemejeve tabele. Mesec se pored Saturna u Ribama nalazi u svom triplicitetu, što znači da mu je to jako prijatno, a Saturn se pored meseca nalazi u svom sedištu, što znači da se to osjeća kao kod kuće. Pa će tako te loše navike ova energija na suptilan način sasići u korenu. Ova kombinacija vam je pravi primjer one izreke gvozdena ruka u plišanoj rukavici. Mesec iz Jarca sa Saturnom iz Riba će to sve da stavi na svoje pravo mesto. Pored toga što je ovo energija dobra i da se, na primjer, pokrene neki kreativni hobi ili privatan biznis, dobro je i da se upiše neki kurs, na primjer, stranog jezika ili umetnosti,
da se ode na neko predavanje o istoriji ili arhitekturi, ili da se svrati do neke galerije ili antikvarnice i da se na taj način obogati novim bojama ova naša sivkasta monotona svakodnevnica. Trigon meseca iz Jarca sa retrogradnim Uranom iz Bika nam donosi danas puno toga dobrog i može nam pomoći ako se emocije i osjećanja previše uskomešaju, bilo pozitivno, bilo negativno, a uskomešat će se zbog onog kvadrata koji ovaj mesec ima sa Hironom. Ova energija nas tako na sreću uči kako da budemo prilagodljivi i da u iznenadnim situacijama se brzo uskladimo sa tim promenama. Ovaj trigon može da nam na naš životni put danas dovede osobe koje su kosmopolite, vrlo učene, ali u isto vreme i vrlo neobične. Također može da nam donese poziv na neko okupljanje, druženje, proslavu, gdje ćemo imati priliku da upoznamo ljude iz različitih slojeva društva. Mesec u trigonu sa Uranom može da potegne priču oko, na primjer, popravke nekog tehničkog aparata, na primjer mobilnog ili kompjutera, ili pak razgovore oko kupovine istih. Za neke, ova energija može da donese situacije u kojima dugogodišnje prijateljstvo na jednom prerasta u nešto još lepše, u duboku i iskrenu ljubav. U domu može da donese razgovore oko uređenja ili čak ideje o promjeni mesta boravka. Oboje su okrenuti potrazi za kreativnim, originalnim i vrednim stvarima. Uran je uslovno rečeno grom, pa uz mesec, eto neočekivanih pozitivnih obrata sudbine, što se kaže kao grom iz vedra neba. Isto tako, Uran u Biku, mesec u Jarcu, dva znaka koja itekako umeju da barataju sa novcem. Pa eto, kao grom iz vedra neba, neočekivana zarada, dobitak, pa i poklon. Dobar period za uređenje i renoviranje doma, ide Nova godina, a ako niste do sada, iskoristite ovu lepu energiju da ukrasite svoj dom i da ga ispunite ljubavlju, smehom i srećom. I tako dočekate ponoć. Merkur iz Strelca u trigonu sa Hironom iz Ovna su reči koje ili leče ili pak koje produbljuju rane, zbog onog kvadrata koji mesec ima sa onim Hironom. I sa ovom energijom, opet zbog meseca, maksimalno može da bude naglašena subjektivnost u toku dana, pa tako i sklonost da se uvredimo čak iako uopšte nema logičkog razloga za to. Sve se meri, sve se odmerava. Kako i šta i kada neko nešto kaže. Također ovaj trigon nas dovodi u situacije gdje počinjemo da sumnjamo da se naše reči, pa tako i dela, i ne čuju i ne vide u odgovarajućem svetlu kako ih mi u stvari doživljavamo. I opet, zbog ovog kvadrata meseca iz Jarca sa ovim Hironom, te situacije mogu da nam donesu ili tugu ili pak emotivnu bol. Te moramo da vodimo računa da ne uzimamo sve k srcu i da se trudimo da budemo posmatrač, a ne učesnik. Kada je filozofski Merkur iz Strelca u trigonu sa odlučnim Hironom iz Ovna, koji samo što je krenuo svoj direktni hod, pruža nam se mogućnost da dođemo u kontakt sa našim unutrašnjim glasom, to jest našom intuicijom. I isto tako nam donosi razgovore, priče, pripovedanja, prenošenje ideja i životnog iskustva, to jest razmenu brižnih i saosjećajnih energija kroz komunikaciju sa drugima. To mogu da budu i ne baš lagani razgovori, opet zbog onog kvadrata sa mesecom, koji će ili da naprave još više štete, ili pak da poboljšaju, ili čak izleče i reše neki problem. Ovo je također aspekt koji nas okreće ka drugima, koji nisu uopšte u mogućnosti da iskažu svoje misli, na primjer osobe sa posebnim potrebama ili pak životinje. Sada da vidimo šta nam mogu doneti ove energije danas na naš životni put. Ovan. Današnji dan će staviti fokus na vašu duhovnost. Na vaš životni put će dovesti vrlo mudre ljude, od kojih ćete čuti neke istine, koje će vam posredno dati mogućnost da dođete do nekih odgovora koji vas pritiskaju i iscrpljuju već jako dugo vremena. Također,
Moguće su vesti vezane za neku birokratiju ili zakonske papire, ili pak od određenih osoba vezano za radno mesto. Očekujte i živopisne kontakte sa osobama iz inostranstva. Bik. Današnji dan vam verovatno počinje sa neobičnim snom koji će vas zaokupirati u mislima skoro ceo dan. Znakova pored puta koji će vam davati do znanja da je vaš anđeo čuvar tu pored vas i da više ne morate toliko puno da strahujete ništa vezano za budućnost. Zahvaljujući ovim energijama, možete spremni da otpustite prošlost i krenete napred, prihvatajući transformativnu energiju budućnosti. Ovo je i vreme za oslobađanje i prihvatanje novog. Blizanci. Od danas svi nategnuti, neprijatni, nedefinisani partnerski odnosi, bilo poslovni, bilo emotivni, će početi polako da se dovode u red. Ove energije će vam omogućiti tako lakše donošenje odluka o tim nekim specifičnim situacijama i vama važnim odnosima. Pa tako i posredno i efikasnije upravljanje vašim ličnim vremenom, pripremajući vas za pozitivniji naredni period, posebno kada je ljubav u pitanju, tj. vaš privatan i porodičan život. Rak. Danas razmislite o navikama i rutinama koje oblikuju vaš svakodnevni život. Da li one podržavaju vaš lični rast i razvoj, kao i to da li vas ispunjavaju bez iscrpljivanja i nepotrebnog trošenja energije. Pregledajte sve, posebno ishranu, i ako je potrebno, promenite nešto. Iako će danas veliki fokus biti na završavanju nekih obaveza sa kojima možda kasnite, ne zaboravite i da povremeno pustite mašti na volju i odvojite vreme za odmor i punjenje vaših baterija. Lav. Današnji dan, iako će da provejava doza stresa, ipak će biti dinamičan i zanimljiv. Moguće je da ćete imati prilike da se pokažete u najboljem svetlu ili svojim nadređenima i tako dobiti pohvalu za svoj rad i trud na poslu. Pa tako i promeniti na bolje vaš, na primjer, poslovni ugovor i samim tim izvor prihoda. Ili pak da nekim svojim gestom oduševite ukućene ili, na primjer, simpatiju ili pak vašu lepšu jaču polovinu i tako osigurate prijatne trenutke u vašem domu. Devica. Danas situacija u domu bi mogla da bude daleko od harmonične, jer se može desiti neki neplanirani kvar ili pak nesporazum sa ukućenima. Ova energija danas vas podsjeća da bi trebalo da poradite na svojoj zoni komfora i oslobodite se nekih obrazaca u svom razmišljanju i ponašanju, koji su se do sada pokazali da donose više štete nego koristi. Važno je hrabro napraviti neophodne promene, jer samo tako ćete doći do željenog unutrašnjeg mira. Vaga. Danas oprezno izražavajte svoje misli i uvide, jer bi mogle da se stvore nenamerne greške u razgovorima, od smešnih lapsusa pa do nesporazuma koji mogu da donesu i malo ozbiljnije probleme. Budite spremni na neočekivane susrete, posebno sa osobama iz prošlosti, i poruke koje vas mogu i iznenaditi, i to u pozitiv. Za svaki slučaj proverite sva dokumenta, kao i sve podatke, jer tehničke greške sa mobilnim ili kompjuterom su vrlo verovatne danas. Škorpija. Danas se možete naći pred nekim izazovom zbog vaših finansija, posebno ako ste u fazi da se bavite nekom kupoprodajom ili rešavanjem pitanja vezanih za neke bankovne račune, čekovima ili pak karticama. Ova energija postavlja pitanja vezana za vaše samovrednovanje, pa tako i samopouzdanje, koje je sada usko povezano sa vašim izvorom prihoda, to jest izdacima, i pomaže vam da doživite duboku spoznaju svojih ličnih vrednosti i talenata i može vam pomoći da više verujete sebi i svom unutrašnjem glasu. Strelac. Ovaj dan postiče
potpuno preispitivanje vašeg pravog ja. Vreme je da se ponovo povežete sa svojom dušom kao i unutrašnjim glasom i oslobodite se uloge koju igrate u javnosti, samo da biste zadovoljili druge i zarad mira u kući trpeli određene stvari. Iskoristite ove energije da duboko zaravnite u sebe, mada se može desiti da vas taj pohod malo danas osami i udalji od drugih, ali zato će vas itekako dobro i brzo vratiti vama sami. Jarac. Od danas za vas stiže period koji vas poziva na introspekciju i suočavanje sa svime što se skriva u vašoj podsvesti. Važno je shvatiti da ta vaša podsvesna senka obuhvata sve skrivene i nepoznate delove vas, ne samo pozitivne ili negativne aspekte vaše ličnosti. Iako možete osjećati želju za tišinom i rezervisanost u odnosu na javnost, povlačenje sa društvene scene pruža priliku vašoj podsvesti da integriše iskustva i tako stekne bolje uvide u pravu istinu. Vodolija. Danas se dešavaju promene vezane za društvenu dinamiku. Ako osjećate određenu distanciranost, razmislite o otvorenoj komunikaciji sa svojim prijateljima kako biste rešili potencijalne nesuglasice. Razmotrite takođe i nedovršene projekte, ideje i planove i ojačate bazu od koje treba da krenete da bi realizovali svoje želje u nešto validno i konkretno. Ako je potrebno, distancirajte se vi od svega toga, jer posmatrač uvek bolje vidi od običnog učesnika. Ribe. Do sada nedefinisane i iscrpljujuće situacije na radnom mestu i bilo šta što je vezano, na primjer, za posao ili traženje istog, će polako da počnu da jenjavaju i da ustupaju mesto novim informacijama i mogućnostima. Ostanite skromni kao što to po prirodi vi i jeste i otvoreni za nova učenja i podatke, a budite i taktični i prilagodljivi kako biste prevazišli potencijalne prepreke u profesionalnom okruženju što se tiče odnosa sa kolegama. Mudra izreka za današnji dan. 3 puta vode do prave mudrosti. Razmišljanje, ono je najplemenitije. Vaspitanje, ono je najlakše. Lično iskustvo, ono je najteže. Konfučije. I na kraju, da vam poželim sreću novu godinu, da vam samo lepe stvari i dobri ljudi od danas pa nadalje dolaze na vaš životni put. Slušamo se sledeće godine. Svako dobro.